ayo agabagaka abati chiwa e shatembe kyuyore ambeye ayo agabagaka abati chiwa e shatembe kyuyore ambeye Shayamire Iyare Kiboki Kume Kaulaya Nayo Iyo Wame Aizai Nongunomzu Duwe Shatembe Kuyori Gambe Are you ready to go now? Kase Are you ready to go now? Kase Amo poti la kuletiwe tale. Se de sishirinya se lo pastor kase tem welu moya uza tem mbo o nyongwe tivde ne Clemson. I say President General worldwide. Manshi Dane Chicha. Elumya Simosha. Nahan si Nemsen Amoya Shebu na de Fama Catholic ka Mosha Ken and Elimsen Matesimia Shegen Kai we so ya mo we so ya tema Anchi Leon the Kakwamo Semba Clemson Aundu Mimi Aundu Doshima Sisuma Suweswe Sesu Hachu Doshima wo Nevesi Semba Hamashi Yokasil de Cow Aldo Hashiyo Seleka Aundesian Siega Pa Washima Besi, Luebesu Kuranu Massive Sesu Gadian Yange Shawha Kurama Save Ke she and Sive Hachu Embe Yange Tiv Tata Jimichi Sesu Shachu Hemese and Danef Mo Haji Kosu Kosu When your hand Shachu Embe Manati Yochivipa Yan seba hi temne higen ma se ba wanam temne ha kevyo emi se esi hi yo kurase ma lobe si akas weli chi si weli shachu na itiyo chibi kwa yo rumusham ho ma doshima wo alobe si na han ba zambe kiti wa wo Yesu Kristu amen Nelu moya kulena Yesu Kristu ve Se doyane se so gomna bentalo Benue wan chano lo nange hatia Benue Jiminchi His Excellency Reverend Dr. Hyacinth Umemalia wan chano ne amesitem he sunachivi hit beautif wan chano nyalo hen yona unange yem temne bo Professor James Otesiozwayate se nation on veut kwasna Jimichi Nyelu Hanveve se Professor Felicia Mbadon Yate se nation Hanave se nation hele to ase first class chiefs Jimichi Kawaron yes nation ito je chila to Jemba, to Sankara, to Ikwane, to Gwe, to Lobby. Se nation sha to asla Jiminchi. Uhide has nation he wan chono. Ahementi kita Jiminchi. President General uti worldwide. We look Europe. Look America Poluchi or Tivelula Chika President or Vejiminchi Yona Walon kwa CP Yobe ya retired. Nelu moya tile na shakulona na be kawane yang na amo na tile sha na kule President Weseve
Se President ngwa se so keke se nation system anenya se nation one channel alo chairman of Central Planning Committee Jiminchi Wuhan Yona Mwalon ko Professor Tal Adeji Professor Sisu Keke se so atoro ese ate analue vese ha dono shame ute baru nange sha vese mutel sina utoba yoro chibe ku ambatare ma atoro gbanu Jiminchi kavemba baketa wasu team na jana sina version kwashi e kasuwe Jiminchi kasumba to sisuna se nation babaru nange ha committee bahin nyongone nange wanchino nange ha committee culture Jiminchi le nyo ha kwashi team na ka nange ye ko tyo gon kishima wanchino yalo director was council Jiminchi ya etom ku government nyi ai kosu ahede ti ha chuna wasita tv se nation kiki se so Tivtelevision ba hama ko suele ha belo kula titachi shulu alon ita sha wonolo nange ko lo le ha chi fawe Tivtelevision ba ele hachu hamaji polu kitane ya o nange se nave shun se nave USA sha belo ele kana na tiv sha ya se to ayane se so chaje chira ba hanja Nelu moya gene se ngwa ya ngwa jengba mba he pa ngwa eyo mbalo hinya wejela ma sande benga he kwa se sove se toyane se so kwande ba he pa ngwa kwande se so ne se toyane se nation he joy minda ami sankra Jiminchi sankramba he pa sankramba hana se ve shime sankra vete machine chape tem laka jiri diaspora chape Nasarawa Kaduna Jos Taraba puro temangela alwe ungo ikwande yauhide shinkano pihi shin se nation he lobby mba he pa ngwa sisone se ba nation higwe mba he pa ngwa President General nyongone yare bebeje sauda va choshin jana chivo kurekoga ama kosi TV yangi he se sune sitoyan se lo chairman o Central Planning Committee unana ko aronum saudaban Professor Ta Adeji itwa he na chi ka wole hebe na haya se na ko aronum saudaban yani so kiki se kumashe utiv Jiminchi wa kpango ha bebese bango ho tutalaga kumashe utiv werumo ya we sha na afa kumashe utiv mu hangwa yansina ka nyom na kumahige na tankara ha ba na o ganga ngo ha bebese. We appreciate you. Ika mo so ya mo yila members roka zo batuga member ka zo TV again ba committee one by Wilson Shak Heme Central Planning Committee nene roka ka zo batuga ka zo TV utse msu ba awando bakra yela ka yela laga achumba NKST laga wa demga panefa ka yela la. So, His Royal Majesty, Royal Tiv
Professor James Yodua Otese Ayase CFR Oti wase so gomna gisela akai gomna se hene onava duela lu batulu angomo wese kaka wone batulu holu hinga ba yange mo kwa semba na me ai kai ka gomna ka Reverend Father Alia High said yo mem aliaga yo memelia la ka kwam so me ve ne to shamijela am kama la ga ka David Bottom Bridge ya we la yulvela so ontiv baba ai koso we du kobo to ti was ka we du kobo sum achu kwane azaheme lala so hama wo ona hene yage nyane na de ka na chichichi na batuma he achu na nege china ngo akalu ele manakalu zaheme lala so zo tiv achu ka welu ewnebe kwane aluele yangi aluele nyane ne kene zo ayondo ma yulumba ohamba chimva ni yila lala alaga kwile na yo ka hinje momve tiv day nene ka hinje ne wa gele yamba kwa yamba so kuma stadium ne aluelu na hanga na maso ayalu shahunda nungwa shenu wakwera oshila ma wante lipo gene kagam zunklify ni yemna tumake boko is maso ngwa na wa radio shibe me yi hayagela shimzo ti na yelu kwa mamo kwanglam trafaga shinamba lu member of exco Msuchi Tivchi van hen at Tivtelevision. Mpazona vese ka hi boko. Diam ka take me manyam. Nya ka yangi shauta o salute ne ka luzan heme. Yangi TV vese Tiv celebration. Hi nyom ne dubu wa ma kunu karotan. Akanga saluzan heme no tesine pushi shechu mzeheme. Manaka luwele hi yangi nyane. Na ni washima vese aka luwele che yangi shauta ne yo. Baile azana mi sit pasne ya kwa na ma sinane ya nenge ya yoyeneje nya e yange shauta aka luwele shenge alwele ka e gisa kumashe ma shankwa o gisa o kelinde van ma awange ma shi aka gande ambamo pa welu tangi sa hayangi nyane aka nga kushi pa enulu negi ya lu masin zuwana miyo yene achumsa miyo ene silu testi kwa ne zan awa poka mamutu nasma wane kwa se de mundu ne television wonega Tivtelevision mune testi ne ka ne zan shashela su ne ci zo tiv chahebenu CP yobe akwa ka yira na ha be yira shamiga obo to matsalum ya yawe iya akwa angwa am yira je une moto na mazu kwa me ka yira la chahebena retired CP retired na seba akwa hihi la ka kwa amna na kwa no ba une ba do ale ba we dondola ga na seba hene se esi hi na ha ba ti ba ka wona le hi na ha hi je ka kwa nyo mo kwa agba anya ga na ha ru nyo mo kwa agba anya ga ya mo fa do me anyo mo ba ke he me la kwa no he ba don za he me ne kwa so fiti o re nyo ne ne alo weva ma
we nenge ka za we yo pa fa we nyomi 2027 lala chenu motano ga deje menyola nyuma kunde ta be karatra tala ndo ne rumu melu he ya munong baba agbedi am shagbeda azunda ga ya mama nenge le so akwala ayi re ba do ne ko suwele ne na haya na mu ka na be ha mo na ruhu chi na tuma na nenge alo igbo wo kwa ewo wo ka wasu wele kwa ne ma efeti o wele nga ka yoru ha we tu se don we kwa ne ya hi kwa ne je bua ti we ka wone kwa ne ngwele mo ya mba yina shima pamfama alo ngwe mamta hinyala ga kwege kwa no wasam ke hemenga na mta nyaga Paulu na mana we nebe kwa ne yelu ato waka zwati utse ka zuba tuga ya orna fe shina lukwa kwa gomna wase yo mem alia PhD ya na wesu ya mfama yanga ale kwa no gomna pa shege ya bena ba mungu waka ya inyari ki na achumzo tiya we me o mom nchi aye pamo alo ye kwa watu matuma hele sauda kama we ye kana hana ha we me ko nyale ki ugo na be na chichichi kle anyoma ka kijimela pakia hapo aliato ne nelaga na amfadu tsama kwa team zelu sheke e shaika ukasi na ha na shi wala zelu hakile sha ukasiya anonga tsembeleje shibkibika moyamgwe zakiwa kwa naga mnagina na kile chwatse na ne bane fon ya alo ne zakiwa kwa na wo solution shi se tawlo shima yamru hene makana na haiwa takida ukene ka Oliver Twist na Oliver Twist la lu wanchi line vemba yebelu he na kwa yangbinga na yange ya kumonga na hada ka wona shi selu ya hinge yongona na kwa la hinge ka kizo batu ka wongo Oliver Twist ya ina kwa shungula ka we shi se nawe na samba lu Oliver Twist ga kwa ele nongo kwa ne duwe kile he ga na ha mota no ga dejia mam kama mzo utipchi sebe zamni na so ka kila kwa esulwele no Oliver Twist ga kwa shi nice ehemba kwa ne kali haga sabala ha kwa ne ga kwa family le ka lutawe she mana lutawe yemne heme ya nyomisha ka ha batawe na ha una nase shi yomba baba lu kishi lala una na a shakwa wene sene pase kwa mi paone na hamba na ha pase ba anaga na hambo na wayo na village na veleto na nangi shi na ngwa kwa ruza heme he chi na hai nyongu mzo tiv day ido so na chi so Professor Chairman Center Planning Committee nange kujimana President to Lobby Jiminchi Bobena Honorable Nyamgande se Nation Kiki se sona se Hiana Chima Sitamana program I want you know mean you're gonna Jiminchi go CP Obeya retired well moya Kaworo Nomburu Uru Shiwati Uru Kangitive now na kwalo nzege nyongone ka we mi na alo pe zahame ya na kwalo no zahame nelu mo yakura ona nebe ka President General Umzoti se suna sive chimaye alo temahe ya fawe hama kwalo le he ya go yemen sha humbe na lwe uso wo du sha humbe tsembre ya wa yo sha yo
we should do it simply. Ayatu tukonyo. Ayatu tukonyo. Nzokanyi. Nzokataha. Iya nzoma musuondo. Wabisha manta. Wadwe bese ha majichi. Usted makina Nigeria chi. Tiare ki won kana America ki UK. Ki France, Russia. Ipe branches manzo TV luchi bebe hanyane. Msu hiya msu governor Benue State mfango henga ba yo namba gemba he ushohwa msu Beltiv o chiviri Professor James o tese yozwa yatse CFR msu President Babilua muhenu huane nzo tiv ngwa vice president Ghana ha ka o president ba yuwa tia tratane momi hi ha uwam sampadi ka hi haje chira nanga momi hi lobby michi gwe mintoro jengba je chila sankla mi yila kwande last ka bombo kemme ko awamjela ba o wam wen pa nu no me wen pa lu kwa pe ne ka ba de yila je chira na pa humba dono se ba de yila ajila gene chi ma se yila ji ya se ye msu ba sen wa ayange malami ko daga professor numna miga ta adeji ka wen pa no na lu chairman of CPC ye nsu president ka wengu president usankara nsu president wam ulobi lobiano John Shishi by no High Court George na ka uluhe wa te kono na jene ila ti yo pare kwa bungwa anya kande tsebe ko ila ti la kwa ufa se pare kisi yela ti ase poso na kati na jela zo musu nyoya ka ya lu deputy president utiwayo asa ku recently kasa ti wakala esa yuye na ka wona lu acting again ye ka barisa adejuwe yo yi zanga membe adejuwe mso local governments babilu hanchi kula yela hatiga mso Nasarawa State timba ke Nasarawa State so timba ke Taraba bechi mba chivalu abase ha makwa chimoyange mba hungwala medunti nzoti kwa make sure me Taraba ma Nasarawa chimba ke achuka states bati ke Nigeria ka states bati munge ke jela ti humbange ke Taraba aha mazwa kela Nasarawa pagana ha na ti bayo mbachonyi ingeya ke Nigeria chi aludu Hausa udu Ibo o Yoruba ma Ibo bachonyi yakati ti ba hamaji yange mzashi oni of Ife kamo hama state chi la ya ti ba kuma dubu ta gbe maka hela sega uza ajila gene kwa kana ha kwa zativyo yange totia bomo Ife zalamana polo wemba don pichi uwese to wasepa kwa za meeting kwa vitimaji imam kana me wemba sake won bine moga msena ha ki Europe man America chi akaye kama na tindi ubenwe hela kwa bongo chami akamo kwa bombo mongo chami ga mom na yuwa tata ustaz makina jira chivaji da copy anti opon gracing
be law ka kwa yana olom jela gaya we ungolu kahansule olu tembu wangu aye business da wo business yo adeva zanwe yoga woko zan yoga fulani mba yabe ma kena bese ngisela ya be vadi ya buatse bilu ngbo ukwe rata ya nga bi de bien yam za zaria mo beto ti at out of zaria ba mo kwade ka me fulani mba bilu bana nge be bana ngo se nya o yam na kase ase jina wono ase age to once kase sima fidi Nigeria ye kaye oti basgale ka tonsule ba inge sima kala fanja wala tonsule ga adukuza zake fulani ba wuwase ma sho pase oti ga sima Nigeria ziva ba be se tanaga na pa bosi do ayola se mzobeti se patinge yun ya mohi oni ofife mbia hi ayo debajo president jana Yoruba mzatana shibia yanga ha ola fakwa ti gbin base moina na mbia hi o haneze ndigbo we pakpe Rosa ambassador George obi ozo ka moe kode monwula onyo ambassador ko Washington DC bati ya me no ngame moka chena no kana America mza makanda kela akaye na mwa mvaganga me nzwanja moto ya gigiga atu America gbako mu state mo ye jirigene eto hwanyi agigi ka ke Nigeria ka ilu hiwa monga mo ela chimya hi ohanes south late Edwin Clark ti won kwanza labana beti yando bekishi kisema nyoro meeting the nationalities ji bon na kamla ke polo kuma lowe ya mon balu waye embe yo na pa haju be yamlu 90 something 80 something and there about na kamla me hachive na kai do ve mokishi ka de lo Abuja alo hamaji pa sema ele party ga kwa shono party la ya se asinenge se ka obia umbadon kiyo mami tile ne ati bagemba la yavi yanyane ngeyo na lo ngu mso mami tindi president of Nigeria miyo so olon president of Nigeria me iwa team ngeyo TV saka DPs ngeyo izinatisha uyabe anaya bi hide bi yen inu yabe ati yo mablu won ati na ifabe bagemba ki soldier bagemba civilians Americans babe o yin ye America bi lukele na ha ke bo hon ba fa akaru zan yo ki Nigeria be se esilu na ko manen na be se yai ko America ogene aboro no yai kidnap you olo atata America yamu agigia ha baba wayo batata mbala be ko be bi yemami Nigeria kwa yambe faga na ko ya say ya president of America Donald J Trump again gudong wasense etotinyi o na kana America ya o party mbawo wa ka the Democrats ma Republicans na yange o congressman be va ajuba ba denge ba la mayo bungwa hama kwa be fa hama kwa waluza hame iluwa Christians na ha alogena okwa momo pa ko America fela ka wen bilwela ye ka mimi babu Christians ga ena nasi yele babu antiv ga naso okwa ga ne so ne mondo olonga hama jiji kama zamo yamda vice president lu molon me oloya lu vice president one sene Buhari Muhammad Olaka Petron Umetiala Chi mo vice president menyare ki yana va ke Benno State wanangana DP a promise 10 billion la a hide se mi won go yan se ya ga ben ya
ayila mzaya ka mo ka wenga ka president ngaba mfa pa mikla nenge na after this guy now this is the only opportunity ulo mi jene alo molo nyanga ya de ga mikla denga na gain live so when kwa ya sese na ya mo hashima ya na federal government fayo mbane alwa yosa aze me kuma yanata my stop agaya government go aveke government fa awusa babilu wanse fa shoja belu wanse yange kiti ke ngizaki bam Victor Moro ngba wase yanu zego ki shoja yange bemi wolo hakela shoja ya the way makela chi anya inye iwe brigadier general uko mu ko na eve unyo jamila banajira buzwaga vi fayo mbake vi TDV yen shala da wuwabe ma Tinubu a venda ko ilu wanse ilungo se nya ADPs video yen back to the ancestral homes so that vada ekwaya va feed Nigerians here lo no nyona na ken kako president jano nzo ti ulama ti chi ti tuti kaka mo ti million kundu ai Cameroon ti ba million wa na iwa se kuma so ida yema ita wase otina sone na yena tsazina yanga haga kana zai wanu na kana America jepa ayanga ha kuma ya na so ida yemen si ya changande uza ya DPs ba ya kamze ni jami yele wata ya uwa olo akuna ha baka olongba yo bagere bituna deliwa nyamda jami mo president wa mo ki United Kingdom bendo alaba ya yankwa yan gbin so zami ti ba kondo gbin na alu wa yo kwasi Nigeria ade tun sega ti ono wa se pabo olon ko mimi Plateau State ya iwo olo kuna ha gbe governor wen na se pe ha ma je adu so abe ko ti completely kina America bi nongro wa se again here chairman wa mo CPC jinaye na isinye nzoti na jesemba chief dega kazange baikai bagwayo baseya kiziva ka ba yantaga kubate ma lame akalu zanse yo egen pamay lame ki university yasekin ka chi akpala o chi protect ni atwa ben yasinge kwa city government ami kwa se zu han ka o city maya se hen akalu zanse ti yo so that so government say ka kwa government ayejene kwa bayana ya dat sega city maya ba etiba gene ya ka ti yelen bimba nenge miga bagenje olamna la kwa makla fanchoga simgol na bene na mawaha maji pa ya ide na ti zwati citizen na zwati mono en pa mawa ke na America ngoke Miami Florida Miami melon baptism ngo catholico ya yelon baptism ati na itelumu kati baptism na jela na hamaji uluchi kama zen mayen Lagos mayen Abuja mayen majila gene chi ti magebe kaya ono wa parliament watiga wala ke ko didoga ka zwolu gbolu u vane fa u ma uza magana uza henzo butejela alu fazwati ya zwapute kwa uza henfele yan looking American zama ndake ya Chinese bana ambate zeme kijwabe na kwala ka wa seve uhenzo bute kwa hatu aka gene ka awolonke ya ma bitu akizwabe bifaje kwana na kwana na se asengezwa wasega amsu hamao nyaka yange miya lamala gbenga ka yange sati lamala gben aju Nigeria valu mola atati bungwa ifakwa oluzanse yo mondu hane bangwa ADP atutawa ngamo duran kwande
anyon kuma kurukalani ani mpwekalani ani ngwazaita wanga wazo wanya kwe anyon kala ha kwa ya nyon wenga nde pepe devotion modi mo ye da tesen kitaka university nda hidem ko wenu yoron adua mwaza hwen mi pray won gbada ngulaka ko bakristian chi won gbada elsen yebe idelu yoron mo mi de sidla chen ko ya wonu won gba wan ka mo e daddy mo mi gbango yin anyoron ya o medical doctors gba vivi shenga o father je gba baba he ba vi ka mo vi yina vi ka mo e ko so wan pechi anye he wala nyon pishi ya fato yin wan hata wanga ibe mi tele mango ma ngba na ba besenga aju gbede an luzanga ya man za shoja ma vi za yin hela bam fa ko mu za yin hela mi de be una yega atum la ma fulani ga donga ya la ma buhari donga na mi la mo ka petro no metiala ka fulani bilu ajire asela ye alumda yi kwazo wan hela mi de ma viza sai wala bidu bitondo chi ya ngi nu ati ma fulani actually ngwe fulani e po nguna na kwazo president ya nzo ti ya o ti mo kwa donanga so ya toya na mi hu ya wa hija toka wala mbi kishi banga me ko ya mela ba ko ya melu dido jela adu zavela wa ya fulani ya ma ba to ko la ma bi yemami na kwa na vi se kishi na so na yela se jinzo olomba party chion wolen campaign ka ben campaign ya in ha sangen ka ben sangen ya lu governance again ona lu governor wase ka his excellency reverend father I said you mem alia PhD aliango ha chinu ha nga ka kona lu governor Benue State again here ka ona lu chief security officer u Benue State here ka here na shonu shagen ka shonu walen campaign ka again ka shonu governance papa men golen ka vi nga kwa mso ma shami humba ile hege ya ka kwa insecurity ka kwa moya ke mo ala Nigeria kwa insecurity ya yes anti open grazing longu iye longa chu tribe monga iye ha chu fulani ga iye ha chu toti balungo ibuwa ya sauna kase president jana nzo ti gbona ye na ha so anti open grazing law itiali yumbelu da ibuwa ai Nigeria kwa kwa ulo Nigeria nge ibuwa ga na mi do ba binse akaya o ti gana du yo dubuta na ve fulani batondo ibuwa be ya obuzo kwa ti wo ma olubunzo kuga kwala se lubunga ne nwaga msu ne kishi yage sati so mbalame na professor Adejaji ade jijina ye na ha nyomisha ahumba ele ti de dona unyone atu ye kwa nega chagba na hide kayo gbin we fega basitili yo sidu yo amajichi balama zananya na ondo wa venela shahida ve ayama vene do yena nyona kunu yaene msu ne chi pe kwasilu continue ka so do dese be kwa ne so on the alwa vene chi in Jesus name ne kule president of assembly jaka ka kenge chief jela ka zwab chief nombolo chief kwa orono chief se sukeke se again tachi or lama hanak Europe shaywasne Tivtelevision where nagana vese me de yo higen tere man na yem man loha takruku ame ayatutu unalo mayona na samsan yo poa masuza hame me hide me yem shin Tivtelevision studio se na ya shimik poa the studio
Bolumne. Kwa yona loya MC Talk. So chayasik bishi. President General worldwide. He at Tivtelevision. That more take you in my hand. Osim so deva henete was so Tivtelevision. So wa manya. Yeah. Kwa zase yo ketati for fulani ne. Si mungwa uwe tomsha kwa ne pushi. Nia kwa shewo kwa ute kwa tomu we shamia. Ma fulani ma ba delu wanti ba inye ba nyima na ta ke kwa na ha kanyu ne ni do chi kanyi ta ju cha ko fulani wanti ne elunje kwa ni ta ke na wa upire kwa do kichi manya kwa fulani ne government wa beshami ko fakire tino 4 yanzu wa Usman dan Fodio sha wo jongo his veke ka ingise je mabeko na je Nigeria malu and Islamic State Christian stop atu yange yomba umba ama ki ya umba ya bebe o fulani o muslim o fulani asemia o usa momo ka ya bebe ga kina unenge governors manod mapuwe chika fulani se ola usa mongo kega so very so vango tane piluta bese naka porta yojela si poaria lo ya ke tume elendela mbaso to sokoto na is not a traditional ruler kai an Islam maybe ka
Petro no metiala ka olu wele ton fofora ni se so ka polu we yo bane feda go mo tank na be kana zana ege bamne ge feda go mo tank na be adu ka tini yo za ton shala pa tini yo ase za wuwabe si yo magamba ke shoja mbakebe wuwa yo ase na ka polu jela we manongo big grab sova grab ta wase bagin pineti meti neso na fulani mngose nya bika so manen ko habita fulani bimenda TV de una fulani nya for whatever reason si vide lumunga lu fulani vaya bika mo vide yewe se bega babuno lu jela pasima ele kwa jami Donald Trump vaya game wasense so ono na basi very soon wala una basi kina anagba kina besado ono wasu neva si kwana pasika senda anko subenyanga so mesi bendeka kwa na kikwa olungu shewe munwa semunwa ne shukuna amso mote yuange shami kwa mayami so uluna haka zigeko aluda ngwasha we na hana unegi woti chinu ngwa woti ulame ya mayumba kushia ngomba yemi hipe woti velula kamibi nchine ma pandu yo fawo ngwa uje mba yasi kushikla mba fancho la na twati sembe alu semba sulomba yepi ya opine veti inyo ni purushane haraka be faga si konje paweka ba ijo butie ya karo ba fan shimba kenya ba kitaruku kanyi jo shi boya na mana kende twati mnesha chachwa onu wasemba bulu fesi shimba bulu kita ukikonje pakafa to la no twati fesi ngula ko pede do e momi e president yanon zo tivne me to ko la pishi amaji kuma za Lagos Kaduna Abuja amaji tiba gene ya basone on over with the parliament what in paga kambe davi kama mama wa in America si melon porti za ti kwati telo ngu in Florida Miami Florida na tiba gene gilwe pride ma ugwe pride galulwa atwa wo ga pride nguna waga mom la manzo ausaga kama zogene mwamga kwa ya yamdo kitom batini yamdo obasen so luba ina mweta wala zokuke ozwati sianga mo ausa amina yila emungura ausa chini Yoruba jine ipo ya mtu wabuka wa uinenda mtana inanga ha ina mo protect yo ya akono kwa mkama na bo hamimo na bwe ko ya mnongo yu tazenzwati ke primary and secondary schools yamdo inspection almost all schools in Kano State he guys is what team he don't mama igede but he don't mama igede matters and because ba tiadaga but what he she no go zanza again and you see lu matters what team manzo no pe ku university zate so meme corona was execution she kwanzo walotia hama otia na tete na lame na tete na ngono na joti that's what he jela c'est Tivtelevision c'est pas pour louer c'est non c'est non c'est on a watch c'est pas sur télévision c'est la main to was jamais ulungu angea ingelisha jigi jona na wonu kwezo kute msu beo TV ubu Tivtelevision wala do kishi Yoruba bami Hausa bami Igbo bami na say as the fourth largest ethnic group ne say possible we me so where was it va kwala na dom jegande ya sama la ma majen na olon je ya be e ba bon wala ka yam lohe na kwala do se je ci radio kwa jingo bon agana je ka mu azoti shajela chef ko ngene su be la mi pinove ma shin simme ya it's what team ne saka zwa team ne Allah
Bae ni ti pa. Atu mala TV gene. Amala gene ngi se yam nenge ngu wan yela. Nkla nenge ne yaka. Patakra banjo. Shigini ka eso akoko. Akala na. Singula kwa ne ba bunda onu ne ne ka kwa chuje silwele tiso abide ko banuna banyana yataga ko tezena kati kuna tazele ni ajase lame akoto wase amavine kwa yuta ama kwa atumba magene mabeje banenge kalaga agana for doti when TV they look very very important. At Wakash on TV one again make me ban again me. Yeah, my Quema Sati. See you Michaqua. Kire ka so ne yage wa sha to Tivtelevision ne je mo ko twati ne twati sha ni mo ko ele ne ti na mo ko genu mo o ma si ku ya Okay. Ogelu ya na anda nye ya ngi wona ya ba bono wona ya ngi ya otelu oti asigera acholo afo atote ka ungu Mi ya jimi wonbo. oti wo shunga ayi soro ku mebu ayi to sunwe na ma agbo yi wo shimi ti ya ka mo de ka me wa tele mi ya chi ayo balu ko ayanu ru ya la Na mo ka pola ya la mo. na me lu bi Na ka ne. Yana iwe na lo da ne mo gba wo e ka do gbi. Oti welu ibati makposo odo na ti gbi. Pese so la yora ze gaye. Na ko lo ya so yora ze. So na yora ze ama ku penengo. ka bisu So gbi. Manyana. Mo ba ya na mo. Ko ta ga ja wa no. this will not be people lame be President General Chief Worldwide. Ka ne ka lu enja ke mas amba ya se ma chungu ya se ru ba ke. Hige ya se hige ke pe lu ne ko vote hige ne beza mene ka se sulu tele hige alu wele hachi. Woni ya tsanza hawa muka msu leti. Msu TV. No male ngura ya vanele kwa sheka kera be ato na mtesi wo ne shabaoga kashpe shabao kana duwe nyale na wana be kwa jora kwa den ka be shaba ma tsege yo no be ya ban ke tsege yo we she lo tsege moto Shimaye weba nangebeya wo nabe tsega chiwi nao kwa gangura na ngwe moto vesino nguyaba nerume yakulana bebega seso ayatutu yatsega shuluso o chan tsambe se so Madam John welu moya uduo so yo ka kwa boga nya ka yangeti na udue uso yo sisura van Madam John akwa so we ya ayanga kuma Shinka nyoma maungwa maga na Madam John sisu kiki Kashame Salenton Behindine Yojime Son Shuai Benue Ovesen Sampadi Ashun Yojene Then Munde Shape Hama Unalu Negane Muni Achoko Kwasipam do Kauna Namga Kaondo Ilone Kao Machiyama Nagba Mami de Malue Quatoma Shashi Yama Yema Nalushira
pelu ondo ya kwa na ikagodo na ha la Madam John do he never ne faga ya ka Madam John te ka kan go penwe na ha ma ni kure go penwe ve na go mo kure ve ga na ha ni do ne mblu go penwe ga na so kure ne be ya kure ne itare ka kwa shunjela nzoho ve ne ga kamelu hiji ya isalu mepe kwa shatinde ne ngwa ze ono ba momi chicha so iyo yan ba shin la pam so ne aya totoko no moto ya veno hindi ne yo jime shazege iya ma yavan ina Madam John go benwe ne osun president umzouti shatawe kwashi ha mauna toyavan ulunhenchi mvahe kama yembe shinshima kpishe chuko moyo mongwankwo Tivtelevision yang myom gwelu experience laga pa yang nyane ya mvam gwelu experience last no kwasho sa umawayo aloido gapa moya don mtire he na mzo opportunity ogene oshimo ne kwa enjana ya kwa zambio hitsombo wa mko kwa so John ibi hachuku ne bagemba ne fega yo John ibi ene mko kwa sinda unswe mko kwa sinda motun aye kwa so genga na ha se ma onu kpepeshi icheke ngi hi bem lo olu ne kwa ne yo o kana nege motama na puto na pine Madam John okra maga to zayo ne hingi zayo we ma bi ene mongo kande be baka he na aptire he na ha ko mu o ne choke achuku ni do van sha moyo ki hinde nyolo meeting achuku Madam John ene ngere ke sha mo kanji kwa jim no awon achi ma hie wa ma na kai dom ga ai choke am so olu ne story wa chuku ye yange no mo va kamam ana poka ha na ha mo va hi yo no mo yam to me iviayo ka kai wo ya gbo keke na hi sha nyomo poka ha la jema si hiro mare hingo onenge ya onu taja ne fa choke hira mo ngo penu ga ka choke ashunjela ikule meve ka iziga ai den tachi ya memba no ka yesiga memma shima ya ito ga ga na de na ha se ma ono ipeshi yage no mo van nege wene changi van ke polo ya ma wa mo ya bu ne ma tume ya mebuja shemlo ya yoriti Ilaga nane kasi no mo elewe nja kwa ne na ha ulu ya na no ma o ya chala wetu na mekwa abo gaga na mekwa abo ga me kulem ne neve kanyi jimi kala pa onu vande lo npeshi mama ko no se shashi mishi to chala hela mbiam ne yememi sa yange ona wadzwa na lance tambere igbo na lam lao ma mo na ha me mai alu lu eto ha mi ya na ngwa ya mo fa joga na ka kwa shunjera na jiji mehi ya bani hingo ne alu na ba hi kwa wa mu wolu da mape ya define tire ne vunda na ya shinga kapelu na ha kwa gani yo nguwe wuwe mo kene aka yira nwe Madam te ka kwa mama duwe mi henga pa itibe power ngam na jiji mese batsombo na nge kwashi meto mo one mo mvande lunet zayo shibieni o zayo wanga hetu mo olon kwayo de heni we kwala go sam amu magwega shika molo achuku alu mo luwe kwa hange igbape oke na ngwa ga ya oluwe mi moka mulu kwa wa na ha wuwe ko hi yave mo
afaza yone pakwa ku ne ba ye lu izo na ka wele won ton yo che ba to ken ne orun mo ba he shima don kega atuko mungu ameba tu mama pe ulame shamo irame mo mungu bangreke kwa zon yo un to ba orun bia momo ma o ma ya ngo tachi momo de orun ka u fa wa orun o kwa gaka yizi pa wo to ba orun ye gwa fa cho u kipinga ka mo ilu tsa yo wan popo ne nkipi kwa ne ye ina nge tavega kwa shuno ya orun ye wan na wa ya ongo to kwa seki church kwa fa cho orun na ga un va vi ya kwa shungu tsa un yo ya lu ekyo ji aga mo ka o mo ti ilu di ka ogani ma na o yo pishi na bo mo te na ha me kwa ba vi jolo kanyi jimi kwa bo wa hela kanyi ro kwa bo wa hela ka ya za yo wa po over the fan shimbu eta yo hele aya tutuka ono kai salmepe me va hi kombuna hayo shoje bakam dao ya buta mo kwaga kam da sho polo tito bam de nya ya tabe mo yoku maga nango kan bera ga ya duela chuku wa shine kiki we ku ya kan na ha kwa shungu nyo mo pakpela ma duela bela ma duela alwe we so bunde ayanga egba pesu we tip day was he yaga kuda ye utuma hena bondo nyiane pe de bundenga pe na pashi de bundenga ne nege show ma show ne lu wusu sha wusu ya show gene step agane mbaba ilu chembo do hine pati wa amkayo ka pe la me do ye ge ya do la me do ye aya tutuka ono na ham la malanje mom la mengbinga na me ye hinko tele na mo atumanya kem lu ya ne ama ka mo la gbinshi yo ba hilo hiamo ai madam Johnson so bishi ongo lame he wa wo ngwele se we kulu yasama nenge se so dava mam kimba we fe nombe ni kita tip tsoto wa waso dido amba waso mimi Captain Boro se so Captain Boro vanyoro go vanyoje hingi wan pepa negishe TV duwe malavine ha ovese she mom tibale shom zene ba jatoka kwa mabu ya ngatola ya sidza masha chaukalishala na ya kase TV tele ma ya kase juku veso kwa kenge ya viwa kwa mama boro dondo kwa na chaibiga kase TV la ya vedoro ma zanzana va wunda sha ngashala na kase juku ke kaba tibini mineve chango lo bingu fu mia tibiga vini na makam kashao shechiku kwalaka ko hinya tsambule do please number nuluzan yo for call registration ne semba de panne walo nenge shakwala ya alwe na yanga sevange ne tishinya atila ba pi wana doga na wana shima lo yenne bagende to se higen wa ya fang balane lo shima fuliga jashimiga na hanga melo vale wala noya ma lo na shima fa si sune kashami shiano oveso malo solo ne ka kela vala unenyolo nje mas sibata hame si sune si su jongolo zo pushi on passe nege na hinyongone jongolo zo se su we mashi igiomi oyo le chichachichi se sune se veshimase ono se veshimase nevena ha semba gsawo maravine olo nange shamela una ba oron se fashio se he amaravine la she gsawo twati na mba olo coordinate na kana chi alwe be coordinate be yo
si fashion si oyo ve wayo ve le kala yo na kocho ne le moya ne coordinate semble saba have wasumboro feri okpango he wan kwaka se veren kwaka siso kwashi anda wo kwasu dido tema hela joma don mi hejira ando kwasi na shun se ve shimase se wanga sauga he poa chi ve oro wai moye se ve dubu he oro na ha baire na ye kitip chi la na to dubula na welwe ye we akamenti ha oro na ha baire la ma se na ukare we na ova shanje asha kenen we sa shinyaga oro na ha baire la se na dubu ha ogan panango sitwa o he Madam John chile hela kwasi feli mpango mo ka ba ye onanga beti oro bana ye kita utimia ka sina se zuana jene mpango mo ka ba ye uga gereti bayro ma ne bange gbeta ne ka unyo ne ka ba ne ye okay na mem ne ka ba jita higenga aminti ha se na aminti ha we ye oro hihi kana Jasper welo moya uka otile kehama he menti ha aba menti ha ya se uba so Tivchi so yang ko sha aba musu sorry madam me ko kai kwa yele uku yang ko la moye on no bishi ko sha bam gele yo fatio van tivga akwa yo lo migi angela ngwa ai ngwa na adoga makene or na ba bala mano the next person kana chinti wewe ya ma ngwa yem nyajo teka Joseph akan aya tutu kauna mojiri amo ka Lagos mko ka boko jiri gapa iwolum ko mzo TV yang Tivte ne mongwa ya mpe ai na be manyo hana mo ma hagbada ma iba yisa shi hagbanda na shi ma bi ke mam takya za ko tango kar mam go be himi bagba hena hai mso ne se or shautangwana ngula aye ngula na doga Madam John Lord Hotai Madam John bakan Kashami shima dom ke ga choko ndenyi ya na mbia shatie na ha bu abazinda ba ma succeed hu a won ton gbon ka jema onu bakiru yara ba du e yewese ma ma se ton o hinde na mi shima nyore ye ko gane shi rodomo mi na ya nyi mama nyomo taka chimera mko nyia nze nguhin ya ngulana aye ngulana ka aye ga vere ne kya nu ma ro moro na hebe yo bemdo bakan so cho ya tichi mo ka metsebe chuku maya mo ba ha ya ngoyo wangu ya ngobela mani ya mara no mo kere ha
ma hike shi o me no mo ke shi nga tongu kwara chi e mo yo ka chi e mo yo ya shi da tima suro wa ha tie ya ide ko iwu aduwa shi abomra ako ilimo yom heme baba wan duwa shi biom ga na ma me chomi o ka bieru ba mo nya shi kanyi Awambe Donald. Awambe Donald. Aya tutukɔ no tɔ ya mɔngu osure na penyem yalam ka hasure me gbagba mbe lam na no heri ya ku ya gbege gba chicha masese gbe su nechi Ayega. Feli. Kwa ngula na ka yega. Aya tutukɔ no ntile shanga hala lubade sola tɔ ya ilu jenani ungwa igwa kwasi ore nunga kuve agbane ya tɔ ya gwaku baba mitabu oti mitume washi mele kwati hama kwewe oba kama kuchi igwaku as wan kwasi Beduru. agbane ya ne wasi meda yitele Kwa ebe. Ngula na ka yega. su tɔ chipchi sesumo va tip de nana seruva la moto ba bihi se chin gbenda shima bihim ke ka mom ti ma do se nyo chin dura zana so ba do he Jane overtip de kasintwa. Kwa matola wali huyun. Wa. The next person. Pastor Kase. Iyange igbatayo iva ele nyumo ta kre nyumo ta na chi galu gen gba usu na usu ne budo pili zanzan nyumo ta usu ne uru hia gare zanzan ovu no pili na ha wanu gen bolo kwale ya wanu gen pili na ha ifam ya ogbapa kre nyumo ta ne ISD. Ngula na ka yega. ISD. aya tutukɔ no mo ka chin ko shi shashira na mo va ya fadi do ngel maro hugbo ko na to ke yam ham gele mhere mbe ba so am pe ko shi shashin last mission ka ma mwe ve sha ko amampa ke kira ki hambe mam zam kura wala wa ton na mam kangam gel ma ke mena gwa shin kesen to ba me ka Ai. Ngula na ka yega. The next person. Ikamude. Aya tutukɔ no mo ka shiene o makodi kera msuti ati chief mo ton sule agbo mo ba han ya nzakiti chi mo ba han e man ha ngene ke she ngamba ya kon mi lo akoro mo nzama ke ngere ma mama ya nga she ne ga ka ngere tse ne ma shakon e sunachi Il vient de Matthieu. Msujachi nyamba tivde ya mde du memeda nyande so jambala ka mo mo pati o nyande ke jinega so nyam tile hijili myala nyande over fence Pourquoi wanye? Que jamais. C'est so yosuwe. Wala ma hamba kwa ma ka we over fence ya. Une wezwa team na jawo ngila na hembaga. Aya tutukɔ no and mongo ti kpango kitati gango ka China kila and nye okwane na hammo hose mbanye boko nyae na mzam hinjo mkisingane ya ma mkisin dubu ama kilimishin givama kwangu lunga chi mome kangive ikangenga vile ya inde zaye da nange ngobyo nsunechi One uda dubu wa shinjo. Ai. Telo mona gulebe. aya tutukɔ no mo ka kulu kunkula msunachi Bolo ve nanda ba ilinse iye go. nye mo va ya fama mo nya mi nyogam da tsa jatu yanda tsa jatoka sembu abun yam kameta zamu shin walun go jatoka nda no ya duwe tu mashawa wona wa mu falu wa wam se galu mo yo ya
luwe na kwa salin lo na me ka tu wona hey me ka inyama wona hey me ka chere wona me ka jua wona ngwa ai kya ki tamo kya ki keti na senole ayo tutu gona wulo masetione ya ode no va wula ke tie mlu ke tie mpale abele wula zanza nyo ki ya wula ya no bene mo wa na wa here to ai na se wo bo yo evi ga te wasande aya tutu kono monya ndatsasha ukashara na mguva yo va ngoi cheki poti ri ko han duan tere na ma ai ko ehe o bajoga zuavo ga pa na ma o to se jima ma gba kinya ma ti o na ma ki tono kida gba ki to chama kere zuara miga na kwa sho ta he don na o ga va ngorun he awon no chuku na va ngorun he ka wona ingiri gundu la ta fa pe ti o kiru ya para ingiri gundu ma ti o kira ma ye na se ki to me to va zu he so lechi kai te wasande eshami ngwa igen ka Kenneth Onimbe was a fitsimble captain boro aya tutukona mso joyantichi mom tire ka yem so ere ngam so oru na mimi accident nam so reporting accident shun zege terelo dango teneva tasha ambulance ayo mba jeru cha konvo yemu no kuda yira chi yombra tsitsa chi ka pe ka oru pera ande ayidero nongo ne mba jeru mo kyono yemu ne mira ka ko mimi umti he mo ne jira mbere yi ga mo ne ka mimi shi hungwa ne kai masaya ka benze yetse ngwa sabush atsi ato msuti atichi mba chief day nya ba awashima wamya nya janya mamlu ha ba awa mu nomsu kwa wo komo nyomo tankala nyina ae kwasi digama go nyomo tankala ha nya wa kwasla machine yochi na nyam tashin yochi kana mbe nya yemsuna na kwa la ya samo yochi shima tiude na ba ka tido kiti ke wa kwaso nyomo tankala na ma tega wango yindine urana aka mimi Mase Emmanuel aya tutuko no ne so ngwana aye ga so ne kiki wati ya mi Emmanuel mase yange mhia vetere iti ote haya tese mimi wolu ya tese mimi wolu ye malen ma terem tese mshin fe kupshimana ya zanzanyi anti henem goere yega meka mimi se eh andon welo wa kwa utavon ya to aya tutuko no motion te mama wa e mom kesu ngere mom ve ki yochi ba me va he zahi wa ya tie ki na la ma ki dagba ki hembe mi dem va ki ya ki aki gen ki ga mfa ko me ga ma mi ohin kitchen to kesi nda kesi ngere nsemble mba velu ki ya chi ve mi dem va he aya tutuko no kola be ye tsambe hachu hikes na kasim gelem nena kashami wesen hegen ya se ka se ve shala umasa na se ko se kashami igene se be barna ye barna be ye la dimenchi yakambolo ye kulano na be bolo he ba ye kitalo ngo dimenchi leva patile na shinya
Tile ne shinya. Tile ne shinya. Boro la waza Tile shinya kwasina oyanula. Iyo shangi emo hemba na agwoda ke kotu waji ke ka waji pa ipun na ere na oda ho baji ya mi hide dubu na dubu wa iyo aje yo Baombo ne Shame. Baombo ne. Umbo ne ke competition umba iye na result paso kasina sha iye. Thank you. Aya tutukanda. Agbani ya on kasi sama sulu no gachi. Bito dubu bi na ha mo nduke. Akwati pa mo nduke. Wa buoti mo nduke. Kashami nga yezekai competition ya on yagakpa. Baye kasimba wole no gamba na oneka hege pase. Yone zaone da kula. Na hana loe. Welwe kwa na se shaoli na ona ya. Uvami heno vanam. Na haki sa gachi. Na kusha ya semasiza. Kula mi. So ya sela kushi. Feli. Sisa nenge na wishi ahombe gbemiyane ya. President General Team na 7 nenge wishie shi. Waiki wa mona kamja mkra so example Maria aluga. Chachiku kwase kwa vihiga. Ubangu washi sinja ka hinga boa. Kwase nge mshashinga ifuhi tiondo usutu. Ugo makiji mkele yangu seneto hachungu toki jimutsimbi. Msugu kiki ngoya. Une uwe he na me amkra yangu zan kupu Maria alulaga. Achum nege Maria nyanambe. So kiki aso samba zahame ave nege paselo bon avo ongo za olokwa mapega seba boya ni homon kwa pa gira paseba kongo ga pase wasin sampade ayanga ka yanga mba volume na ka shimanaka monye mo va ya wanu gene nyewa ivaziva myoshia ene ya kulelo anongo pe nongo no memo nam ka hipenye kwasla wache ki ya kule ya yo bichifa ko yina chiki ya kule ga kalwa malo chiki ya kule ye anye ka se chumu ma chiki ya kule ya gumuru kenda manaka he tsembele shimaka na va son ya pine kwaso tenle madame ga ma ivoyo wo ne akanyamboa Achunye wangi shisha tsembe seba boya ven la mamoro mbahe ve kasemi aven la kave na numbe shaminga chi si su ne kiki DJ welo moya don se higbendaga wira zan boa na se paselo jinga ne shisha chachu no se jire card do se do tive mio team kava tuma hiji mbasono ulonzuga ya ogene lo bomo bishop na tangbana na mahin ya kwa kasema hin yana ke we won mo aba ngwan sa we bishop waso na ndungune shala kifoto ba hijiri ya wetesla ya lu bo mo nge ondo ga ma be ke ondo go hijila we za di va patot akuma ipese tuma ne patna doga onda valu ogene batesise DJ di undon sekwendaga selo bolum vo zan thank you see so enjoy your advantages there the only Kwasi the Bantu diva of Africa the queen of Africa enjoy your memso kiki Janalo so wutifa umale wano kwaso don kwasia. Vaki wakiwa nano negena. Thank you very much. Thank you very much.
kadi only kwa so ya onde hato hitalo team go ya se ya gbe kulisha to ya tachi unwe kwa zatibyo hege aza hiji la gaba lo shamiga ya kwa tuto tipe sha humbu zanzanzanza televisions maken ya nyo hibben we shela ye favik baga shova covering yo ya se ya lo va shi yonum mtsehemu hitatia si so bishe terizve njane ya introduction wala yomba kusu moya wotile shinya go hashima vega na hanova shave nenge wetsamble ke wo na tuta wola ahomba lonsha tindi terizve international si so enjoy ya si when shono kengenangi katsamble gwagwa la menzo tia ya ogen nenge na kaigwa kwasnelo tibga mana weso ya simire shine mge kamno se duwe ne mo nenge yelo tibya achi omomo tambo shimburu kushinda kase ya kasimire shimge ya imire chata kwalo gbaga tija ingola lumuye wan kwasla gati se so enjoy ya sela dava wala do nege wangbana yamba bilohita wasuti shachukum zeheme yes katerizwe jelo unde inshallah shio mapangwe unde tutaotionaga gwe mo jema kalwewo yes se so kiki aya tu kauno kainga yasichela ainyo fa shachuku asengenga hakwa nega very good nemba nirunenge ne kwa alaka tutoti tutana yova kla puruga mahigene yao yopolo shachuko kavento Tivtelevision vatu masatko se sogo kiki nga yasidido. Thank you very much. Yes se so zaga okbalimo hita wasoti yunesonada se sogo vanyolo kawelo hiji jemva mafam koso mkure manaka gnenya acho ulai mo igbelenga chi se sogo kiki DJ Professor well ho akati omodo manu tan kwa kezwa lev semba nenge newe oh professor ba shi on ba he like bishiza on fa nkoso ngokile top professor and professor ba semba ko professor se lui ni he fe fatage dava c'est ce vous nekiki well over hand there was some part in the one back polofosa gonna got professor could all very mom the nigga hand tag that bam chitso very dog la machine very looking la say thank you on a ton of music la say la you leader umzo tiv sha want to touch uhanjaka you leader well ikiwaya kanya inene ya hachune presentation of paper wela na you leader well moya you leader Dr. well moya yana kanya ni presentation of paper wala Doc wala ve shan doctor
ga yila doctor bande wo vese ipe TV tumane kasi yila se pavin ase pinde o gala yanwe ya wale chiki ya kruga kayon bongo doctor ju doctor ya ka o tue mo wan chiki ya kruga ba puluka o doctor eyega pe she gbin kalu jela you see oganza shio na anda tem here ma ngona kan ba kan e kumelu an la zuwa ma wona ma kara ye o fa woda wa hi she nyana ga alwe ba yusu na zuwa kumelu ma me ya wa ona ko ho wa hi ya ngwa so professor doctor sorry o banyoro o lama TV youth agoma yo nelo mayana keto ka program wonelo za me nenge sive tent wero hene ka Tivtelevision well remember Tivtelevision ga mo ke tegre ka hapraga shimalo wo banyoro Tivtelevision kwa ro nyoga ya mo nave ya tent la dimenchi ka Tivtelevision elo moya zamendo so wanyma wo mo vasin sampade mso wondo ekpeshama tala mso te wasi build tiv vasi Professor James o tesiyozwa yatse mso tele unwalu President General mzo tiv shataj michi vasi CP here retired mso tele ma uno yulusha kiemna mluhane kwa fanu tane aundu kwa do ya shikauna lu plani nyongi team ne ye vasi Professor ta deji ka tele jim dadi mso wat kasimba to mbabeluhe mso wanbale mbabeluhe shati posu moti yaka onda hemu ya wa Mgo lame shakwa social media ma zayolo kwa lavemi shaumo gyumyo ma kwa party hitati social media and its implication on youth and politics in Tivland ka kwa mlu lame shamijela nge kwa ne kakizwa wasikenga kakizwa ujo besema twa heni luse tiotseya melu nawo ikpishisha ma mo kwa sho kizwa wasutio mamkuma mi kizwa wasutio kwa social media alwa sema kwa shakwa social media ya obatu ya pasiye social media refers to web-based platforms and applications that allow people to create, share, and interact. Backbone na when if she want television you vitu mamyango shochu ve kwa ve vakahe shive la mayolove ya anyoka kichuma kuma kundu shi kundu kana ha kwa social media banyo hita TV introduction over the last 20 years social media has grown from informal interaction space into powerful channels for political engagement
kakwa social media nena wanyimane mbatuma miangu shami alwa small ko social media ka kanje shiki tagda ka Facebook jela Instagram Twitter ba wanyimane mbatuma miangu shaji ne bahene kwa shimba wakwa yolove shimba nyima kwa shimba yanka ayo babulu hita wasi shi hita nega shi zanzanja kitalu ku wonpa kan babulu hikya sin tare Nigeria gajira anyo ka kuma ikulu na ha social media banyo kita wasi social media never aka do bishi annasi yaka awan banev basitswana yiwase hineve basitswana ka to posu hineve nya hita wasu team ko social media never naya onbale kabetu masha social media never tuma miangu sha platform ne ila makai bishi iwaka shinyi malaka ba Kamel today politicians worldwide bypass traditional media by using digital platforms for real-time engagements. Hita wasu team ne a highly political environment within Benue State. Youths use social media to debate governance issues, mobilize support, monitor political leaders, and participate in civic life. Social media wabanyo hita wasne shika shiki tagdao shika Twitter shika Instagram gyumyo shika itumamiangu sha platform manene shamba tembane walu government eluwele kwa umana shi government eluwele kwa umana manafetia welinga shi ikoho yo anna wanyimangu shingula msue shako welukele shika gomna ngule sotile no shika tu vasini shapujo shika hinya hapujo shika tu himakudino mo for social media hitati the rise of social media as a political tool in Tivland. Ngame platforms such as Facebook and WhatsApp dominate political communication in Tiv communities. Political aspirants frequently use Facebook Live, WhatsApp groups, and short videos to communicate without intermediaries. Kwaneka peeli shatia igen pagine. Emba temba vanyo hita wasi Nigeria, hita wasu Benue mak, benta wasu team lek baya. A shake pishi wan manef, bawe luki party. Babelu atiom a shake pishi kavi yem we nanga vi shi waluna kavi fatia wale ki offices vem krik le jile tomo inavela kavi ele ne kane a shagani ya kailu mbam kumumba ki you ka WhatsApp groups jela na vi waluna ka vi hitati shi ve fatia wale shi na shagani ya ilumba suweve ko na be dosio kwa ne se tuwe kwa ne kakwa wolu si donu ne ayejene ndom mashako mba ne shaumo gumo hitati mba real party benefits of social media for Tiv youth political engagement here chimas nangi shamelu kimyasi ukwa social media avem hita wasne ya nso masihi nangi sham domlachi sinangi egumol hitati alwale kwa social media hitati ya hiya social media monkin doma social media avem hitati ya kasha kwa expanded political awareness ngame Tiv youth stay updated on national issues, Benue legislative and executive activities, local council politics, and others through social media, thereby improving political literacy. Alwale shake push higena ha, alwale wateta wo kifon wo, o kasi yele ka Android. Ovasi sampati nguhenga manaholu kito,
Emila shembi ko Android kizwa TV ya. Alwelu push ubu Android phone wo data ya. Ala gaunenge eluka governor o na hanya. Shini tumahi yodu ya to show yodu na ha. Shi chama ukwani shi logo shi kasnala on ha. Shi President Tinubu on ha. Ka kasiswana mijene. Shi minister unangisha mwangulu hale man bayo on ha. Akane chi kasiswana shashiki takida shi usutume yongu shi akane ya. So kam don't pushi malukule kan na jene. Shimdoma kama maluki kwao. Social media myongo istuma sha social media nene ya. Mge ka enhanced mobilization. Mbamzo hitative mzo gyumyo hitative ka TV youth organization jela. Mzo mwe makrantamba team ka community of TIF students. Kwa shimzomba kene posu. Kwa shimzomba sha upiave mzo gyumyo li ukundu gyumyo li ukum tongu shitile mashimba kene posu. Kame kumba ke mba kumba ke you man no WhatsApp groups. Na have nage sham seme bahaji levene. Ngeme organizations such as TIF Youth Organization, that is TYO, Students Union, and Village Youth Associations mobilize support through WhatsApp groups and Facebook pages. This is not limited to the above mentioned categories of persons or groups. Sheikh Bushia Makalina Sage Higen Haka Kumashenu Alaga Yomi colleges Luel Yemakla Sange, but Tilla Sange a shame on her. Shinka Gom now. Shinka Batsandu Vasinisha Pujoshin Yoshin Yao Upper Chamber, Mashi Lower Chamber, Shin Tui Makutio. Boomba ko mbaki yumba no WhatsApp group manene namna support shagya shin to hiungale na ka shi ngane na ka u ta olu gelu kwala basa na la iyo nguva la msha kwala kiheme ka kasi ya njene ndo makane ya ngame inclusion of marginalized voices. Kwa ugalo si social media tudo wevemia ikiumbio hita wasu team ne ka vikumba na have nang shout sayo manki wuluki gumo hita tipa kan ha kwa not too young to run campaign pa yange va due kwa ne yange va humba tabe shi ya humba yona ngo kwa ne Lusha shiki tagida kan has nengya shinu kwani ya mama kwa not too young to run ungu yum gani wonna hemunu tane gane yang nas no zwana gyum yopa uve yatio shaji posu sisa hintiu hiyotu bonostes nenge bane hitati hemba lo nyom kunuka shimi lo nyom kunu pe pakalo zachagana vi yam kono ma yotu yo yam kono sha ma hemunu wenye ma tion posu ka dolo va mi jene de nak aka kimyasi social media avem hitati ya hihi yamgame misinformation and fake news spread among TV youths. E shene mwamba ko makiyuma kai puwe WhatsApp group man ha a shake pushia kai nyoke shelu party nani zaida okwa welu mimi kana itu baka via wasne ka kwa ejene ka kwa government ejene ka kwa government ejene federal government hitine atine nyale kuma billion huwa shin billion ta bagomda dangu honyale kile avanyo lo minga ka humba olo shol stuma shiki tagida shishi stuma hema ko wasi mbaki you managing WhatsApp group se managing kwa never tomato hitati vigem ashia bushia kas negremi sha social media kai humba lo ka mimiga
bakai va duwe kan ha shachu ashie government shekon yo ma yo mbaba humba ele kwane kakumo shachu kakumo lo humba no tahabio buna tum ha shiki tagida ka Facebook jela aho kunu kalanyi chimichi wole kwane ashie gane ya ka Iza, kwa gama do yagne ka AI. Tuma hevo vasi sampati na ha. Shege ya la ga tonu tio na tse. Na shede tonu tio ki gun kwa su gani. Amatsu hami maka ka kwa vasi sampati elu lenjene. Unege kwale shi kwa shi kenge palu kenge na vo. Ka kwa usiele hitati jene. Ka kumo aele kwa nene ye. Shek bushia Kaiva kan hawe am shek by lutasi he ko lutasi se pe itati na ha itese pe jechi la vetuma jemba kwande itese pe lobby gwema sakra vetuma na ha ashiege ne ya ekwo social media ne abanyoma na tomato hitati he shayang ne kbishia shege ya kailu gyum yo cheve huma ne kwa ne yem kimba komba yu kimba kiyumba ne WhatsApp groups manene Isaida oko lu mi kana do mi igba share ko ne igba samble ko le sha umbe sakrai so vega koni so vega papa komna mana yem he paingo li vai mana he papa ngi mana yem hitati paingo li mana he shachu samba oga kai kum yo li humba ere ne kane ne ye velukani hikumbo hitati ayele kwa social media yamgeme algorithm induced radicalization and echo chambers in tea politics kumbo hitati kona loshi managema tabio bukai bumba kombumba kiyumba nene na inge kwa ikae semba tondo via na via ukanela alumune o vasi wosigaya sekpas lumune naga na hiungere na ka tuwa kumo tuwa o vasila tuwa ngulala hachu sembaka kiti o vasi nukenene camp sembaka camp o vasi via sembaka camp horabu via na silumune kwa via camp o vasi nukenelaga na yemshaya yeleka alwa mimi gana duwa misha humbachi ba dosifa kwa ingeka mimi utuma hebo kolunge manu washa shiki takida ka Facebook jele kwa le yolu tasha woji minchi doku molitati manafe kwa la velugalo yusu social media le kimyasi hitati kumolo ma yusu ya ngeme ka digital political thuggery among TV youths similar to digital militias elsewhere in Africa kakumole tati ba humbaere kwa nene bakane kramba tahabio mbole kanega ashie kpishame lo shie ubebede waya ve pa vega bakakumo uhitati mne siba nyo sheyave shekane ya bavan mane bavasi mbabluki party shek shikabi kimbi gumi onyale shege kailu dubuta shi dubupue naikae za tuwa olukanela da tuwa oli noima oganu no commissioner la hachu ola nguhi council ward movena manalu situ honga la gam una vesi party humba na ka kumo kai no nya na hi dolu ko anyo ka kijimo kumo pukratan ha yani no nya le wo va et salu pa yeme u et sala ga yanyale yani no nya le wo va ma yochi u e kwalaga yangi tyo ko nya le shachu va ma ve community bank u yanyale kilala ka kumo kai no nya ino data tse mana hi wo le kwala ye ka gbina gumio yele le kan hitati jene sheshia gane ya kailu kumo hitati ne a shekbishi ka yem sheshiki tagida ka Facebook jela a create account na account la alwa tiga alwa shiga batuka ile mbia Facebook account ka sudo account na ye kimbia Facebook account la ilu tuwa gome ilingi na ha ina kolominga ukbakali mbia ola chirufaga shachu ukange ya shekana kaula kainge
iwailu wanyo ilu shikio paga shenya kailu ko shenya kailu wanyo ni wahijila ye kautsa yomba lova hitati jene makapa gumo alu using social media in the negative perspective jela ashegele shemo ko AI na ha artificial intelligence gumo ka yemsha AI asa generate kwa na shenye ongwe kenge bailu kenge wolu iso tuhona ahena allahna a persona hitativa na wendenge alu shikira kide kape gumo alu wale kwa alu using social media shenjaga hitativa jene shivelukane gumo hitativa alu using social media shenjaga ya make a cyberbullying, staking and online violence. Cyberbullying is common among TV youths, especially during political disagreements or community conflicts. Youth influencers are publicly humiliated rivals with insult-laden Facebook live sessions, mocking memes, sending or posting hurtful, threatening or intimidating messages, edited videos, portraying opponents as criminals or cultists. Kako gumoro hitati jene. Kakumo kaino ya ayem sha Facebook tuhona tuwa kwatse ino data udubu dashi tubu potse ayem sha Facebook na ko mimiga pakwa ido gumoro tuma he nso mana fire kwa uo sha Facebook shinungelenge lala sa taloti kwa laune kila lugaye alolunge kwa sha Facebook tuwa imanu vasi uchui na ilo tubuta shin tubuwa shin tubupwe shachu wo tuwa government shin wo tuwa olugenela shachu nangu kam volu wolu dodu na lagaya fawa kwa le lunge sha Facebook ye sa taloti gashi lu kwa pa shawe chi afatio uzuana kwa la hidinami shivelugane ngeme promotion of tribalism and clan rivalries. Social media haters, clan-based political tensions in Tivland. Posts often create rivalry between among Tiv sons and between blocks. Kase Chila, Kase Jemba, Kase Kwane, Kase Sanka, Kase Chongutie, Ka Gumio, Ka Himba Eligen, Pacific Timumo. Kashachu Tivla Pacific Kohoye, but a gumo uhitati, Aka Veshimona ye kwa social media Shenjagaya, Kaka Pishe, Casinogun Humba, do an asha, very at say, Jene, kwa Saheve, and Yeva Koive, what Casacravel walk book away, and ye have what coming never kai, Quevel Qualaye, and ye have what they call a very and what was it school Sanu Videve, what Casibasha, Melunguna, but Timmy Nonga, Kaka Casinegania has social media gene. Makwamba Lani Shimea, Kailukumo, Hitati, Kanga Qualisha Wenaye. Velugane Kwaganu Ugumolitati, she added to my social media and Shenjagaya, Ngamaka online harassment, targeting women and the marginalized Tiv groups. Female Tiv politicians and activists suffer gender attacks such as character assassination, mockery of marital status, sexualized insults. This discourages women from participating in politics and civic leadership. Mom kleka kushemba na ha ilukumyo hitati yele kwa social media shenjagaya ka tuwa kasi tuhamba ilunje vendive yina ve yo lala ka kwala ne akasi kushi kai imma ve yo uvako no so no ve shine tiele ve ki parti gaye achu shi kwasu de va ki parti aka wanya tsano kwa de kanshio wanya tsano kwa de zina chu we dia you no mu da call we o ka ku mu tati
kange sha humbe jene so kwana na ya kumo ashe kushika tlo chiemyo uvanyolo ke patikba kumkwasi uhitati kalo chiemyo pasinenge ya itia isi donove he mbai toma bako kina ha kasibza ayanga ka poan hakba nunenge sha humbe sha shiki taki shon ki mlo ko kine nange senator gane shi kogi central Natasha ma uya kaunye shi ko trata zana utrata for is na kakwasi ba unyo hitati he ya ashe kushi kasimba chia ma velomba memba tomba ma ve wasi tiowe shi ma ve wasu weni eve shi ma ve wasi tati pamba chiemyo chu kaweva wana ve wa tesi we shalani mani no shange shi mani no kwa ngu tomungu na ke we kwasne gane no na ave ka luka ne no mweve ka luka ndo no mweve kwasu wo hitati he kana na tile shange ya iye moru le kwa luka ne no mweve ukwa kane wa yo sana weve ka level ku moru hitati ka ye mgale kwa la sha humo jene ka kwa we do ngwanga ka kwa ku ya kpishia kalu wa kwasijia mai shenge inomu tsa wa tsa hitala jimichi kakwe doga kpishia bagumolo tati we using social media in this perspective shitsega kakumolo tati ne afa una tuma hashiki tagida ka Facebook jela shisha Instagram shisha Twitter na una pu shuna tuma nguha shakwa jita mniva tsuwa shami shin governor tumave commissioners na state executive council shin to show yo dio tumave matiuna vitsuwa shamila kagumo le tati ka tuma na Facebook atuma ngwa hakwa la jimichi wa de wa ko to tinyevle tuma boko wa la kyoga wa silumule kwa laga semble ba imbia kwa levande sinegemi so ka zayo pasiluave hitati shakwa social media jene ka kumol tati si wado esi donwe toma pa tame bishi unegi toma vituma kumol hitati toma tuma agre kwa sha uchi toma shi gele pa nge kwa sha towe pa uma hitati veya o kange kwa sha to wona ka to tim shika te shika uto to sakra to lobito we to ikwane kumole tati ka tumange koko kwa awasha Facebook pananga siton hewe toma mashie mongu kumo hitali toma nange kwa laga mashie mongu mole tali toma ngotuma ange kwa to David Mark shine ba mologa ba uma hita wasu time ya kumole tati ka tumange koko kwa shasu swam na ha ange koko kwa hasene to George kumona ha ange koko kwa ha okay jepsi mba governor liashigo former governor Samuel Otom kakumolo tati vele kwala ye hili kala he koji he pakumolo hiki kala ngare kwa sha political leaders vega kai tati vele sele kwala ye kanyi dosiele social media dosi fakwane ngeme social media can breed a declining trust in institutions, false online narratives undermines or erode confidence in traditional authorities and community institutions. This led to what I cover as the 7 Ds of social media. It demeans your value, it destroys your image, it drives you crazy, dispose your dream, discredit your image, deframe your abilities, disbelieve your opinions. Can you do say Tivtelevision recommendations or rather the way forward? Come digital literacy seminars. Do I am Bamkoho show walun kumulitati la gatsasi fa gashini. Mbom makwa bo weluki kwa oshinu tumana unge kwa welue mimikega na washa humbe. Shachu welue uva koko kwa lakpa koge lungeje social media ngweka back na ha
elungu ko washamje kwala tuma shoku agba wo chile twa kwala mfa kyum yokuma heri tiana ha mbava twa ga shongwe yo Sugura va kiki ovese akuse John ovese nega Director General Sustainable Development Goals si sugu kiki ovese neba hingi gana hita wase kay jana wolo zashin watu ga wane fay ni mangi mamgere mie nase faze wukpo kuma zashin wa hegen tu nano lane ni mamgere mga si sugu kiki so tonya bine son shakbango wen shon walo nage hachao ki
Abameki television team Tivtelevision Shagbangwa mo nyelo DJ Benwe planning Shagbangwa mo dido Chief Dokas Okbe se sowukiki kawana tema he yo na nenge ya hegenchi kosulere hanu zakita batu bamba nenge sha hombe se sowo ngwami waso dido ngawasene ado hitsombo chaya meto ya bino pasene me aloso wecho ki bawe ki zahemya kakenza ka onyolo hitalo buruko alo nenge have seven waso hima kudira baka ombage na liti ushame hege Benue television banye kwase bage heme Ashi West radio baka wano kusu kai yoba nongo kwaje bese silo walo ko Tivtelevision hige Dokas Okbe si so nikiki obese sampadi ngaranga jega wa ya na kayane se alo e ko chongu he ya kayane belu e so so were hige ya secretary ko chongu hana se lo hauro nasem san yo shemo Jasper Toshen ona lo he ona nasem san yo mazuza amen Jasper Toshen ngo he pa Jasper Toshen se faso ngo hozo hayaga owa zo yo bolo munyo he na hanu la mati kikenge kila ve ungwa Tiv gava tumakaka gava so negene mi jene na se fase kwa chungpa ulanga se une alo nangonde kwa vi sega vamos cantia com tsembe on the president general session tawaso tombo yo so wo ya to jamba sa ka o position kon shisha alwi ya olumne pe kwaso fa cha jokodu ya naga kwala mo pambe ka wanga na kam chia yo banze bele singa have me yemshin ya da ziwaga na ha no ben sha kwa ve gam so ne kiki mwem sa yulum na ha ko yun ka pamo olon to yam talo solution mi ne kwa hembe ka kwa ya we lo nyale ko ya kwa ga ngu kwa ga na halu dove o na waso maga okpe ya na waso ko faga tomo su jama o te kyo ja ngbinde telu kyo mo de mo kwa ove ngwa ka dove o shie o ma wo welu he na wasi wega ikegi ne wo pe yange ukpe la na ngbasu enu ya mama we kwa la sembere ogene na su walo ma ndove uchaiba baba nengi mba wasi mugamba kene yange mekpe miyajendive huga bahuma ya ingensa sembere kwa kunda yolo molo susam to tingi domo janenge sitalulu yaku mzabere zambi vemye momolune olunalwe kwa unamoya na nami ya susa wa mane ololuwe kwa unamoya na nami ya mjini ojegene didewe mo pe kuvelu da manwaga didewe mo pe shavelu da hamba kwatiwa duwe miga didewe mo pe kuvelu da yampu ova duwe miga miyaga me ueseze nguolun yove ungwa mo ina uma emi ya me ueseti yo shagben moro ungwa su tomo su chama o te kyo ja igbinde tero kyo mode mo kwa yove ungwa kodove oshie on ma wo weluhe na wasin wega ikegi ne wo upe yange ukpe la na gbasun enu ya mama we kwala tembere ogene na suwe walo ma ndove uchaiba baba nengi mba wasi mugamba kene yange mekpe myajendive huga
bahuma ya yen satsembele kwa kunda yolo molon ne molon susan to tingi domo janenge setalulu yaku mzambele zambi vemye molon ne oluna lwe kwa unamoya na nami ya susan wa mane ololuwe kwa unamoya na nami ya mjini ojegene didewe mo pe kuwelu da ma waga didewe mo pe shavelu da ba kwatu wa duwe miga didewe mo pe kuwelu da yambu wa duwe miga mi yaga mewu esete ngu olu eni ne shimayo wegumo eni ne shimayo shailulu echa o pa shashimayo shailulu enyari bayanu pe onja yo kita ne sendi teluwe mari unepa ka unetin diga ngowe mari unepa wejala e unge mode moru kwa ungwa o male wo so male wo mo fame ben bakitalo o que la su kwa ewa na gomji megaka olo suene inge kajbaina la kana suene miye nyale ka wane ufe kwa yo bishifaga guenyo ekwa uzayo kaveruken kanenyo ekwa jende kupaka oluken atopa ekimakpila to shanya to vendanjala bapati ka olotire na luwe kwa gawedo pa oyaga professor ya tebe auti ameo to vendanjala tati ka uwo ya fame kwa ondunge kwa popande mbavi nevi na kela doga o eni ne shimayo wegumo eni ne shimayo shailulu ege katuwa je unum kya vindi wolo nyane nzule wancha o pasha shimayo shailulu enyare bayanu pe o jayo kita ne ambaye o eto we wankwa sine we ajaya ti o gande ungu ya india sendi teluwe mari unepa ka une tindiga ngowe mari unepa we jala e unge mode maru kwa ungwa o mari wo so mari wo mo fame ben bakitalo o que la su kwa ewa na gomji megaka olo suene inge kajbaina la kana suene miye nyare ka wane ufe payo bishifaga guenyo ekwa ozayo kaveruken kanenyo ekwa jende kupaka oluken atopa ekimakpela to shanya to vendanjala bapati ka olotire na luwe kwa gawedo pa oyaga olunyala yae kwa auti ameo to vendanjala tati ka uwo ya fame to ilajo kwem olombe wanu sagunde mokaze mo mlumono rigbinda o rigbinda wa ba evere we moment oluwa eyu egbishigben laka o bata olushimanya kata suve ka kwa kawengule nongun pashidoga shireve paidoga ya embe nana o arijado hemba meve moya nengeve wa ule de vanaya moya wa mokigbalo to ilajo kwem olombe wanu sagunde moka wa mo ekamedo pa evi shamo
me wai mosha o baido ze mo mlumu rigbinda o rigbinda wa ba evere we moment Oluwa yuwe bishigbe laka o mbata Olushimanya kata suve kakwa kawengule nongu pashidoga shire paidoga ya embe na o arija do hemba menve moya nengeve wa ure de vanaya moya wa mokigbalo. C'est ce quand j'ai péché. Et oui, il a doublé à Zadana. C'est Fatsemble Zekasoa Kouiwaja na Kwaone Yanke. Our President General Mzawuti worldwide. Overseeing Yanti Vow. Yangi Yam Malula J. Sifa Yangi Hulezeshin Wagamangwe Makwa Konditio. Tifa Pemgere Malula Chi, Woda Vami Wo Matati. Kanani Vewe. Nyasu hide native here. Was somebody who said chicken wool on the velo door hitane. Sister Wukiki. Wasn't somebody well? Thank you. Kashami MC Talk Se toyana chisila hatando kumbuna lumoya une kai motsembele de tando kumbu yelo imo hitativ TV ya vetana bevangrami krango umaga kwa wanangu se tando tsao nyinyao tse se vine nyinyao hemi tando kumbu welo heya unde shakwala nasi kenge alwe ogesamba so wele ive shimaye hama local government ya da register ogesamba gane gesao yi asitive na ka Tivtelevision uso aron yi asitive ya register hadubu ta usa pa register avana ya o yi asitive blue tiv do tiv manamyelu tv pevu benwe Sombolo tiv lam kwa shame shepi na omba mpi kiminti kondo. Aolo na to na gana vela. Aye madubo kunde hagbe. Wo chi shame Tivtelevision ve na alwe ungwe register magen ka kwa hilu tan. Hihe behi Alwe uso vata kwa hii membela java vaka local government ka ugesamba velujela gesawa agriculture java hii baere shin yandu shila ga se sotoimo wenyolon Isaac ahen awo mo azika han olo ya sina o ya wokpa uka kenge hiti tive ongwa wati kwa yisa o karanti shamichi dano kumbungu ikiwaga dano kumbo ya veneka iyo sabake netowe
Konyo krim temle ya sive canopy nesha. Ati here is Melo, DJ Melo. Sive canopy. Ipe lupe kwa lamana mihela sive ka je chila. Kwa shisha Mavanikia vete mahela udondo kajemba ipe onenge mbavia ave hela jeveda nyekela jemba velo hela buru kuboko mataka jera bawadondo shila lama ka aikwande shongo ma aikwande ma sugba velo kela la shetiona shala ve shimae sakra vete mashame shetiona pe kana pulu ha shala la sive ka Taraba Kaduna Lafia Bauchi Maraka lushame jiminchi kwa yemzanza nyo Jos ide nyo Lagos Yaminugu and Rivers Vichi vete mahakano piba olushala ohala Krapave pauga Idenshi ama sankra vete mashawi hila sankra ba hekpa Kene neneve ngwaka vejura Ukum Kasina alama logo Uhile toto hele laka lobi Lobi mba hekpa Makude Mahe Beme yomba ora tem kera kwa velu kwa vaga yela lobijea Olo ora ko hunde tashi ka wate mahe ya Chika lobi wanao ka pe Filipina njera Ipe ne tem sembele la ka lobi ko pe wate mahe Awalon ko lobi Kana fe ko lobi Lobi kanyi Lobi kizwa TV kanyi TV yela kwae lobi Njana yenyi Ofaga Kai Save nyara Olodondo Eba hilobi hela lobe ya maonyo gwe Gwe kende nene bechaya Ngwa Agwe jela Se Sone Ngwa Iyona ayo mraba yeme hiji vega Ngwa ka sankra jela Sankra da temane he nemba he gajene kam kono mane wuza na mayem shaundu wawa na hayo Maramalo hela kijime hela la Iwe shimanenge Local government to tajiji Na ayo mabatem shahame la kaba veze mba sankra jovela Alwe nemba alo sankra gaya Ni sankra la gaya Kashami Se Tano kumbungu ikiwa gaga Seve nyare hen Kadubu Oruna Oruna Hambakisana ya na yeme dubu Onde hen ngo hokoro Se bakimbi ya akondo timga hen Opo ya Uyem ke ate Benue Television ekpa Akondo TV Akpa TV Ate T-shirt Semble duo kelala Dr. Chief Dr. Mrs. Doka Sukwe
Ono nanga ha Tivtelevision nongo ya Tivtelevision. Aho assembly la wo po ho assembly shu chi di assembly now the hello to I mean assembly karo kwa bogachi. Se gesa usruele he hikaya. Ifa nyare aba nyare tamawane. Akoda tonga bini yemen ke yauda kuru alogo kita woga ena nyare after town kumule ben ya se gisao ova yira nyon hene tia bosu yete ma hakon tia ati Demashachiha Yela Ikem Demashak Baye Nyon Tia every Yemen saw na Wova Sauga one of the make it you yera free Nyon Tia yet my Hakon Kosukosi Tia Mas now Dubuham Brr Dano Kumbo. So deep. Mancho deep. Johnny Obama, Kombu Ji, wa Kombu. Me wai mo ve olo wato yombagani. Nomlia mamo kujimeo Tobio ega yombachu Nijime ayombable Yamongwa wimochi Jabiko Tobio ega yombachu Nijime ayombable Yamongwa wimochi Jabiko Wakomo budo kachi pakuja ombadam Jadi yapi dengi ke benue Aji wala kuwa baika Wamu La Diego Toti Guyila Iwabe Tomosu Jack in the Jambato Tonguyila Konkile Jaikwa de Jala Toti Muyila Tola de Maluya de Duage Wo Yang be kumape kwa agomo ke lizao Olo kala Diego Toti Kuyila iwabe Tomosu Jai binde Jambato Tonguyila Kokile Jaikwa de Jala Toti Muyila Tola de Malu Yevi Duoge Wong Yaipe Kumape Kwai Agomo ke Lizahu Kopa Gazi Galo Chinu Dinzi Zanoa Bavilugi Wo Polo Yeme Baza Dojoba Nanati de Donije Kwakumu Kuto Sezo Yabaken Nato Pela Bachi Yolo Bendi Gaya Jikiwu Kano Molu Benue Shikakulu Chauichi Avabuze Tabu Chai Damala
Manuel Laliani hadi paju senanya babozu avema jembaken undang bejado gaya nananengi jadong gula tem kikola Manuel Laliani hadi paju senanya babozu avema jembaken agomoke lisao so vi cho yam shiga so mai fai ola yam do kwa heli situation go existing so cho chichi la lo moya kulona neve ado ikengela kai tena jigire anatiwe ashen kwam kama shela mo yam tsane ve mbagba yanga toga kapayayo ne ye kwala vojela se so ne kiki wanye wete volitena kakwa boga injana se tumahena se kwa zimanenge aka president general Tivtelevision chacha chichi alweka la saa ya kakpese gasekpe ulosese nasema nenge nekane kuwana didola wasi wa muzahame ita ya ka kengi wasi mwana wakala lo magajela kaba yave tesiti edo koson aka sikimo sangue mo la ka kwa de do ti ba yele na ka ba ke o tsemble na ba wa yo ba kwa shame igana ti ba na ngo pushi ha kwa don kumbu kwa shi gorozo be don tsaw nyi nyautse be hide ba bi na nyi nyaw hemi wala na ka kwa de do ga se so ono we se ba nange jakola saga gihe igene aha babaluelen kisa mo na bahana alwe a polum kan we kare we ya polum kan uyira nyone tia yete ma hakone tia mano yeme nyare pish onguga ya polum kan van kenje nyone tia ka oro yira o hido da tamanzwaga e wonduru erenje uyira nyone tia apolum de mashakbaye ati de mashanune nyone tia kone tia na nenage manave kolo che manve zahmwe so ton ya bene sugun pamwa wasi weno ba fe mo wan semle weno ka wan mo kezo South Africans ba ka wan wasi hiti he Eugenius the Great so kiki doshima thank you very much kashame na kolo tidi wesia ka waru so ga shi ka wa mancho ga so na chi ba yina we so tumasha ha kaki tumahakbine ati tumahakbaye nima tumahachi ya yungu tumahapapungu bolum kan ati tumasha nune jakpa tumasha chiha ito tumasha baye akere bange tumasha nune agikiwe tumasha kuma adobo so ne iyungu tumasha mbuwe ati tumasha baye kyange tumasha we gbaya ngwa na bana gbembla chi ngwa na ngwa so tumasha lumati tumasha mbue
kututu temasha mbue i Demasha samba lu mungula ga yela ma yela jiri uso yemna dubunaga samba na kankan hachu kaoro diako zwati velo kule na ya ona bawe sembele ivungu tumasha kwa bongo he has done well. Onguga mide dubumba ha manan wahin ba de fa tsaga fatsembele igene se loha ave wayo tsebeleve baketembe baginga velo moya ve wayo ve baketembe anwana chuku upa we kwanaga we ga yerunyi ise ogen ta wose akaye on va be yon local government bayo no yelwe yamana gbega yerunyi ya na kaya yo na nkoro Sunechi ati tumashalu iwe tumashamboe to tumashanune kauta awanya sesekaye kauta uda mem now hidova yila kauta no ngwa kanyone tia ikone tia ona da mem hide vawe hide lu tsembele abange ngotanyao president apa men go alon kwa wona na president jana kai we so ore hige ya wova yila nyone tia ikone tia ati tumashalu iwe tumashamboe to tumasha awanya ogbede krengo o nongo kushi itaya konshisha ba ginga na ha sinabeyan we tse ginga la ka kwa kwano te asif jene diako te asif yama wonu semi I president jana ola yaga ma na unyale de obesin sampadi awala olona mchiem ga doing hishiki tipchi wala tse ba nongo je this is some very go mape wa yemba kai sawa ve ki yachiri paseve duwe ki tembuye timba la na kwaga kai yega we na say hide higan say yem hit studio Tivtelevision yang aginga ha konshisha in konso wodu bawa ha konshisha local government anbanomba senator Barnabas Sanjayo he gamate Kwashi Teresvi
ka hayao teresbi jara chief chi ona hambe myang ka o kun nange kwa una production ra ka kwa ikere yuanga ka nyonga Tivtelevision pas utara bat ya Tivchi ona hambe myang ka o kun ora yana yema kwase ken ba wa ya kun